gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabahaye ikaze muri kiganiro c'imvo n'imbano cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 4 mu 2026. Uyu munsi tuja muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, ariko harabera intambara hagati ya leta y'isho gihugu n'urunanirwa AFC M23. Ariko turibanda ku ntambara zibera mu ntara ya Kivu y'Epfo mu turere twa Fizi, Mwenga, Uvira na Walungu. Aho harabagwanyi b'umuhari wa MLDP twigwaneho ugizwe n'abanyamurenge bafashanya na M23 mu kugwanya leta. Muri utwo turere kandi hari abasirikare b'abarundi bahari ku masezerano y'ibihugu by'u Burundi na Kongo yo gufashanya mu vy'umutekano. Abanyamurenge ba muri utwo turere duhejeje kuvuga rero bose ntibabona kumwe iyo ntambara. Bamwe bashigikiye intambara ya M23 mu gihe abandi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hari n'amazina bitana, bamwe ngo ni akagara, abandi ngo ni bifobagane. Bamwe bavuga ko intambara ya M23 ikorwa n'u Rwanda ku nyungu z'ico gihugu, uwo muhari ukaba igikoresho, mu gihe abandi babagiriza gukorana na leta ya Kongo, ingabo z'u Burundi na FDLR kugira ngo bice abatutsi bo muri Kongo. Impari no guterana amajambo vyarongerekanye cyane muri iyi minsi inyuma yaho umugwi w'abanyamurenge baba mu mahanga bahurukiye mwishira hamwe Banyamurenge Global Advocacy ugiriye i Bujumbura mu Burundi gushimira president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye ngo kuba yararungitse ingabo muri Kongo kubakingira. Abari ku ruhande rwa M23 bavuze ko ico gikorwa ari icubuhemu n'agashinyaguro, ngo kuko abasirikare b'abarundi bafise uruhara mu gukorera amahano abanyamurenge. None ukuri kuri hehe? Kuki abavandimwe b'abanyamurenge batabona kumwe intambara ibera muri Kongo? Ico kibazo catanguye ryari? Nivyo koko hari abanyamurenge bakorana n'umuhari wa FDLR mu kwica bene wabo? Kurundi ruhande nibihe bimenyetso vyerekana ko hari abanyamurenge bakoreshwa n'igihugu c'u Rwanda? Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri iki kiganiro mugiye gushikizwa na Siriake Muhabonayo. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na Charles Nteze wo mwishirahamwe Banyamurenge Global Advocacy, yararongoye umugwi w'abanyamurenge ba mu bindi bihugu mu rugendo baherutsemwo mu Burundi gushimira President Evariste Ndayishimiye kuvyo bavuga ko ari ibikorwa vyiza ingabo ziwe ziriko zirarangurira mu gihugu ca Kongo ku neza y'abanyekongo na cane abanyamurenge. Ndakura mu kije Charles. Ego ndakuramira rwose. Urakoze. Turi kumwe kandi na Jacques Muhumuza Mugwema wo mwishyiramwe Réseau des Ambassadeurs pour la Paix, rivuga ko rikora ubuvugizi ku nzira karengane zo mu buseruko bwa Kongo. Ari ku ruhande rw'abashigikiye M23. Nawe nyene nkaba ndamuramukije. Murakoze munyamakuru wa BBC. Ego urakoze cyane. Twatumiye kandi Oxygen Tuza, umushakashatsi akaba n'umuhinga ku bibazo byo mu karere kibiyaga binini, tukaba tukimurindiriye mu gihe tukibana kino kiganiro. Turabandanya kandi no kumurondera. Mu gutangura rero kino kiganiro, reka tubanze twumve ijambo Charles Nteze yashikirije igihe yari mu Burundi kubonana na president w'ico gihugu. Twari tuje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko ikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu, ariko cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamwo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babashe gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babashe gukora kandi bakibandanije no gukora. Tukaba twari tuzanwe no gutanga iryo shimwe riri ku mitima ya benshi ariko batabasha kugaragaza. Tukaba twishimiye kubonana nawe, umubonano wacu nawe mu by'ukuri w'ingirakamaro,
kwari gushitsa iryo shimwe, ikindi no gusaba ko n'ubundi babasha kumza gutwerera amahoro mu karere tuvukamo, tukaba twishimiye kubonana nawe. Icyo nicyo cyari kituzanye kugira ngo tubashe kumugaragariza ibiri ku mitima yacu, ibiri ku mitima cyane cyane y'abanyamurenge, baba bari hano mu gihugu cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Kongo, naho duherereye natwe mu gihugu cya Amerika n'ahandi hose hatandukanye. Turarekonesa byimazeyo iyo nkunga, ubwo bufasha, iyo neza y'u Burundi babashije gukora ku bwoko bwacu, nicyo twari tuje kumugaragariza. Ngira ngo uravyumvise Jacques, iryo jambo rya Charles Nteze muri kumwe mu kiganiro, ariko nshimye kubanza guha ijambo wewe. Iri jambo sobwamiro ryumvise, mwararyumvise, wewe nk'umuntu w'umunyamurenge, iri jambo waryakiriye gute? Nkuko watangiye ubivuga, twe turi mu ihuriro ry'abubatsi b'amahoro cyangwa se réseau des ambassadeurs pour la paix. Hari akantu gato gusa nkosora, wavuze ko twe twegamiye ihuriro rya SM23 twirwaneho, ariko twe turi umuryango udafite aho ubogamiye, ni umuryango ukora ubuvugizi ku karengane k'abaturage kandi b'amoko yose. Ako ni akantu ngira ngo ubanza gukosora. Kandi kuba naje muri iki kiganiro, naje nk'umwubatsi w'amahoro, ntabwo naje nk'umunyapolitike cyangwa se nk'umuvugizi wa SM23 twirwaneho. Ku kibazo rero mumbajije, twebwe nk'ihuriro ry'abubatsi b'amahoro twatangajwe no kumva hari abanyamurenge bashobora guhaguruka uno munsi bakaja i Burundi kwa Perezida Ndayishimiye bajanye ubutumwa bwo kuvuga ko bagiye kumushimira, mu gihe twebwe bose dufite ibimenyetso bifatika bitari amagambo bigaragaza ko ahubwo leta y'u Burundi iyobowe na Perezida Ndayishimiye afatanije na leta ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi mu gukorera abanyamurenge genocide. Ariko Jacques, ijambo genocide riraremereye cyane. Nibyo navuze ko nza kuguha ibimenyetso, kuko iyo tuvuga genocide biba bifite ibintu bigaragara bifatika. Nkaba navuga ko mu by'ukuri ubwo butumwa bajanye Burundi bashikiriza Perezida w'u Burundi ni ikinyuranyo gikomeye n'ibikorwa bigaragaza ibimenyetso bya genocide biri gukorerwa abanyamurenge, cyane cyane muri iki gihe noneho mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, cyangwa se abanyamurenge bari batuye mu materitwari 3 ya Fizi, Mwenga na Uvira. Ndahera ku banyamurenge bamaze kwitwa uhereye mu mwaka wa 2017 kugeza uno munsi amaze gupfa abanyamurenge bagera ku 1587. Imihana yasenywe y'abanyamurenge ni imihana igera cyangwa se imidugudu igera 584. Ariko ugire kuvuga n'ababisambuye, abo babikoze ni bande? Abo babikoze rero niyo leta ya Tshisekedi yabanje gukoresha imitwe yitwaje intwaro ya Maimai, ariko ubu yahinduriye akaba bitwa ngo na Wazalendo, bafatanije na FDLR. Amavuriro yasenywe 41, insengero zasenywe 122, ibigo by'amashuri byasenywe 134 bya primaire na secondaire, inka hatarimo amatungo magufi 800, imirima yangijwe ntigira umubare, ibintu byasahuwe byo mu mazu cyangwa se byahiriye mu mazu, kuko muri ayo mazu yasenywe hari ayo bagiye basenya n'ayo bagiye batwika nabyo bitagira umubare. Amasoko 25, rwose ntabwo ari icyegeranyo gishingiye ku marangamutima. Na Charles arabizi ko muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga abanyamurenge bari batuye ahenshi hahindutse amatongo. Ni wabavuka arabizi ko ibi byahabaye ibivuze atari amagambo. Twebwe nk'abubatsi b'amahoro byaradutangaje cyane kumva bahaguruka ngo bagiye gushimira Perezida Ndayishimiye ko yatanze ubutabazi, ko yatanze ubufasha bwo gufasha abanyamurenge,
aho uvuga yuko hagiye hasenywa n'aba Maimai na FDLR wahavuze ko na Charles Nteze ari yavuka none uvuga yuko ariko araza gushimira abamuhekuye nibyo rwose imbere yuko mpijambo Charles hari kandi kabazo ngenda kubaza uvuga yuko muri abubatsi b'amahoro mukavuga yuko abateye hari yabica abanyamurenge ari Maimai na FDLR bari bashikikiwe na leta ariko none ubu leta ikabigaragara yari irerekana isura yayo uko atacuvuga ku bagwanyi bavuga ba Red Tabara bari muri ako karere ubwo abantu bava bibaza ko nawe ufise aho wegamiye mu by'ukuri ntaho negamiye kuko Red Tabara yavugwaga muri turiya duce ariko twebwe mu byegeranyo twagaragaje bigaragaza neza ibimenyetso kandi bikomeje no muri iki gihe ubufatanye bwa Red Tabara na Maimai bwari buhari ariko muri iki gihe noneho umuntu yavuga ko abo bose ariyo Maimai ubu nyine leta yahindura izina rya Wazalendo ifatanije na FDLR kuko urabizi ko n'ubu ahubwo bagiye guhaguruka kurwanya FDLR niyo mvugo barimo bakoresha ariko bazunyishure kuri Red Tabara irihe ko bavuga yuko Red Tabara ikorana n'abanyamurenge yo muri Rwirwaneho irihe patacu ivuga ko jewe ndaguha ivyegeranyo twagiye dukora aho twagiye tuvuga Red Tabara ukuntu yagiye ifatanya na Mai biratangaje no munsi kuba abantu bavuga ngo Red Tabara ngo irafatanya n'abanyamurenge cyangwa se MRDP twirwaneho iki byumvikana rero nimba bavuga uyu munsi ko batabaye abanyamurenge bakaba bamerewe neza kandi sinzi ko batabara abantu bafatanya na Red Tabara kandi Red Tabara ari umwanzi w'Uburundi reka duhe ijambo Charles Nteze yaguteza amatwi Charles harimo ibyagije bikomeye cyane yuko mwebwe mushigikiye abantu bakorana FDLR ivyegeranyo byinshi bivuga yuko harimo abantu baze bakoze bara mu Rwanda bakoze genocide bigenda gute mwebwe abanyamurenge ngo mushigikire umuhari nk'uwo bivuga yuko uriko uramara abatutsi nk'uko mugenzawe Jack yaje kubivuga wumvishe ibibazo umuvandimwe amaze kuvuga rwose biragaragaza yuko ntabwo aserukira uwo muryango avuga barimo ubuvugizi ahubwo uhita wumva ko ariko avugira leta y'u Rwanda wagize neza kumubaza ariko reka ntangire nerekana iyo ndirimbo bamaze gutamika abantu bacu ya genocide ya massacre ya iki ibyo ni ibintu bimaze igihe kuva 1996 bw'u Rwanda rwinjiraga ku butaka bwa Kongo uwo munsi niho ibibazo byatashe ku Banyamurenge kandi u Rwanda rugerageza kubicuruza mu buryo bwose bushoboka uraza kumubaza impamvu bari kubaza gufata Abanyamurenge ngo bavane imurenge aho ari kwavuga batuye baratekanye n'ibyabo impamvu bari kubaza kubatwara bashaka ngo bagende mu Rwanda wenda araza kuguhakanira avuga ko bitabaye kugira ngo wenda ntaza kubishobora 1996 babigerageje binaniranye ubwo nibwo bavuze ati dufite inzira zitandukanye batangira intambara ya 1998 bamaze gushira kabira ku butegetsi iyo ntambara bayitangiye bazi neza abana bacu aho baherereye Abanyamurenge kandi mu kuyitangira bakabikora bazi neza ko bamaze kure mu bwanzi abantu bose bari buze kwishwa hirya no hino ibyo aravuga kandi ko ari Kisekedi wabikoze abo bantu barapfuye abapfuye ico gihe mu ntambara imwe gusa mwitangira ry'intambara barata abandi Abanyamurenge bose twagiye dupfusha mu buryo mu gihe gitandukanye ibyo bintu twayibajije u Rwanda bishwe n'abandi bakongomani bijanye nuko bari badakira intambara batwara abategetsi bacu abangaba uri kubona umunsi bari baheze mu bucuruzi bw'imitwe y'inyeshamba badekarara intambara bakoresha Abanyamurenge bavuga ko bagiye gukura ubutegetsi ubwo butegetsi bwari buhari bw'uyu wa kabira na kabiri nguyu bari kumwe no munsi nibwo bwafasha Abanyamurenge burabica barangije ejo bundi muri 2002 ubwo u Rwanda rwakomeje n'ubundi kagasuzuguro kabo burwana n'Abanyamurenge barimo General Masunzu abasirikare bari na General Masunzu iyo nteruro rero ndiko nshaka kukubwira Ruberwa yarahagurutse avuga yuko abana babo babatwerera ntuze interahamwe ngo bari kumwe na FDLR ngo bari kumwe n'interahamwe kugira ngo bashake gusinyisha impamvu yuko bakwire kuratwa uno munsi kurabona bakora bavuga indege bavuga ndako za drone ico gihe indege z'u Rwanda nizo zari ko zirasaba bahungu barimwo uyu nguyu wapfuye ejo bundi Colonel Makanika ntibigeze bagira ico bavuga uyu uri kuvuga uno munsi uvugira wenda sinibaza ko wenda coge hari ico yaba yarabashiye kuvuga uri kurabona karazisima ntabasha kuvuga yerekana uko ubwanze bubaye ejo bundi
ndiko ndavuga nihuta bwa ngo kwereke uriko uravuga ushaka kwerekana iyo byaje bituruka yego bamaze kurwana hariya muri Minembwe honyine ndibuka ko Ruberwa yavuze ngo se gufata Minembwe ngo ni ugufata igihugu ashaka kwerekana yuko donc abasirikare bari wewe na Lieutenant General Masunzu ari ukutamenya ari ubujiji nako yabyise none ubu nyine ntibakiruko abana ntibashiriye muri Minembwe bashiriye kuri 0 aho bita point 0 nawe ubwiwo ngo uri kuvuga sinibasa ko ahazi ngo ko bararwanira point 0 ngo ko bararwanira Minembwe uvuga ko bagwana nande abo bana bavuga ko bariko barashira abo bana ariko nuvuga bari ko bararwana nabande ko bararwana na leta kandi leta ifite uburenganzira uko iharwana niko irwana muri Noro ntabwo imurenge ari ikindi gihugu ntabwo ari territoire y'u Rwanda kandi leta ifite mandatory yo kuvuga ngo ibashe gusekiriza ahantu hariho hose reka nkwereke icyo amaze kuvuga ngo genocide iryo jambo genocide na massacre iwabo havuka uhereye Rurambo kugeza akarere ka Bijombo kayobowe n'ingabo za leta ndetse n'izo ngabo z'abarundi hatekanye abari mu Minembwe aho hayobowe na M23 na MRDF badafite icyo kujya bakaza baza guhahira mu karere kayobowe n'ingabo z'abarundi ndetse bigeze kuba ngo babimiriye none ko murohereza abaturage aho baje kwishwa ngira ngo mwari kumuza kubahungisha ndetse nabo basore nyine baba MRDF bakaza biyambitse igisivile bakarema amasoko bagahaha bakabona ibyo kurya bakabona umunyu barangiza bagataha bwaca abo bicaye kuri za social media bicaye za Bukavu na za Kigali bagahamagara yuko ngo genocide kiko icambera abo bayoboye barahari baratuye kandi baratekanye ko barahaha yego baranyazwa ababanyaze wagize neza ko bamubaza umubaze nimba ashobora gukondana Red Tabara kandi nimba yikondana arashobora gukondana aho yavuye abayiremye abaremi bayo bazugeze ngaho abanza yishura ico rindira gato ako gusa abanza kwishura amace tubandanye Jack mwishura amace tubandanye akavuze ka Red Tabara ego Red Tabara uko natangiye mbivuga kandi niko nakubwiye ngo twebwe ntaho tubogamiye Nikondane gusa yamagane kandi wamagane naho yavuye muri 2017 rwose yafatanije na Mayi kandi nakubwiye ko Mayi yari yihishe ariko ishorewe na leta urayamaganaga Jack abanyamurenge kandi ifatanije na Red Tabara arakubaza kuyamagana no gusenyera abanyamurenge no kubanyaga inka arakubaza kuyamagana na yamagane kandi yamagane n'abayiremye n'abanyirayo icyo kubwira cyo jewe ntabwo no kubwira ngo Red Tabara nzi uko yatangiye n'abayiremye nabangiye kwinjira mu byo nkazi ariko icyo nzi cyo narekera aho ngaho reka nkomeze ifatanije na Mayi ifatanya na leta kwica abanyamurenge kubikorwa ikora urashobora kuyamagana ubu muri iki gihe umuntu ahubwo yanakwibaza aho iri ariko uyu munsi nico ganagarutseho mvuga ngo bavuze ko batabaye abanyamurenge leta y'u Burundi yatabaye abanyamurenge ukibaza ngo se leta y'abanyamurenge kwivuga ngo Red Tabara ifitwe n'abanyamurenge yagiye gutabara abanyamurenge kandi ifite Red Tabara kandi Red Tabara ari abanzi b'abarundi icyo rero nico nawe wamubaza impamvu batabara abanyamurenge twebwe tugaragaza ko babica babanyaga bagira base kandi bavuga ko bafatanije na Red Tabara ego reka dusubize damushare share ukomeza yego biratangaje cyane umunyamurenge ushobora kunanirwa kuvuga amabi yakozwe na Red Tabara biteye ubwoba iki nicyo kikwereka ko nabivuze ko Red Tabara yafatanije na norohera rindira Jack rindira bana share rindira ndakomeze no narimvuze uko bagenzi bacu bagenda bafata amagambo bahawe reka nze hano yavuze kuri Red Tabara Red Tabara ni umwana w'u Rwanda nibo babaremye uko baremye n'iramitwe yose ariko ibyo nibivugwa na leta y'u Burundi ntabwo ari leta y'u Burundi bivuga uzasome ibyegeranyo bya Human Rights uzarebe Red Tabara aho yaremewe kandi ndaza kugweza n'urugero n'u Rwanda rwonyine kuri ibyo bya Red Tabara tibashobora guhakana yuko ni ibintu bizwi abarundi bahungiye hariya babashiramo ingabo zabo baraforma barambuka kandi uyu murinda niwe ntarinzi ariko nzi yuko hari abanyamurenge mwiyambuswa ryabo bantu harimo abanyamurenge bafacilite uburyo bwo kwambuka bwa Red Tabara bababwira ko hari umutwe bagiye gushira hariya
w'abatutsi uzatera Uburundi ariko ibo batarimo uzabafasha ahubwo gufatikanya mu kurwanya za mayimayi. Uyu nguyu wenda ubumvisha ukuntu ari kwayivugira wahita nawe wiheze igisubizo umuntu ushobora kubasha kunanirwa gukondana amabi ya Red Tabara no kuvuga ngo ntazi aho yavuye arabizi neza cyane. Reka ndaguha urugero, shefu w'iwacu Mabondo yagiye gutanga raporo muri leta avuga Red Tabara yaje ahantu bita muri Kabembwe ngo agere Uvira baramufunga azira ko yatanze iyo raporo. None kuravuga gute ngo abanyamurenge reka ndangize reka komeze Siriaga. Hanyuma Charles ikibazo nagenda kubaze mwe mwavuze yuko hari abasirikare b'abarundi ariho abanyamurenge bari mu bijomba baza guhahira atangorane zari ziha ariko ejo muri nonga muri bizi twarakoze inkuru ivuga yuko abanyamurenge bugaranywe bataronka aho baza kugura isabune aho baza kugura ibiharage baravuga yuko isabune iteye ku franga y'abanyekongo 50 ibiharage ikiro giteye ku 60 aho none uvuga yuko koko ingabo z'Uburundi zera nibyo nayishatse kuwangongera kuri ako kandoreka nkwereke mbere yuko subiza ico gisubizo cyawe. Red Tabara imaze gusenya imihana ifatikanyije na mayimayi ndetse na facilitation y'ingabo za leta ingabo za kabiri uyu munsi bari kumwe bariko basingiza barazamutse basenya imihana barayisenya bafatanyije n'izo Jacques rindira Jacques ingabo za leta ntabwo ari za kabiri Jacques nkundira duhana ijambo ntiyaguciriyemwo nawe ntihagira ndagusubiza ijambo. Charles rikomeza icyambere cyo uze kusa nkubaha ikiganiro wamenya uko naguhaye nawe umwanya sinigeze ngucamwe rwose byaba byiza cyane kandi ndabizi ko ukora ibyo uzi ureka mvuge hanyuma baraza kugeza umwanya wawe nawe ikomeza we duga kwijambo. Yewe icyo nshatse kuvuga Red Tabara imaze kugera hariya muri zo facilitation zose yarasenye igira na za matekwa aho bita mu Marimba hari abanyamurenge yari yatwaye matekwa bagera muri za Magana yari ifite ikicaro aho bita mu Masango. Ivyo byicaro byose naho hantu hose bari basenye ari aba ba makanika base matama baragerageje inci byari gukunda bamaze kuva muri leta ingabo z'u Burundi nizo zazamutse zisenya ivyo byicaro bya Red Tabara bamaze kubasenyera abarundi bakontroliye ako karere nibwo ndetse impunzi zari zahunze za Rurambo zongeye kuzamuka zisubira ruguru. Muri ico gihe bari bakontrola rero bareba ako gace ka Bijombo abanyamurenge bamaze na leta muri Minembwe isoko zarafunze iko nta bicuruzwa byongeraga kugerayo bikaba ngombwa kubava muri Minembwe bakaza muri ako karere ka Bijombo aho bita mu Mitamba kuja guhahirayo. Aho rero bahahaga hari hakontorwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta. Nibyo nashaka kukubwira wamubaza abo bari ko bavuga ngo bari kwakora genocide acyambera aho bari hari abanyamurenge baratuwe tibari ko bica ngabo bari kumwe nabo. Icyakabiri abari mu karere kayobowe MRDP na M23 bari ko barana buri ico barya hariya bakaza gushaka ico kurya hahandi kuri babandi bari ko bavuga ngo babica. Ejo bundi mu minsi itambutse bakora amabi yuko bari ko hazamwe abarwanyi irizo ingabo za leta ndetse n'ingabo z'abarundi barabati kuvuga ngo tuzaza tubareka muzi yuko ntituruko tuzuziga abaturage n'abatari abaturage tugomba gufunga kwa ngo dusekirize mutazaza mugakora amabi mu karere turimo nonoga mukabona pretext yo kwerekana ngo tidora ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'abarundi n'ingabo za Kongo. Uko niko bagize bafunga noneho ngo babafungira bari batanga kwa ngo babafungiye none wo dekarara gute uvuga ngo bafungiwe kuja guhaha kandi kuja guhahira mu karere k'abandi rukuvuga ngo bari kwakora genocide. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Jacques wumvise yavuze byinshi cyane yavuze yuko mu bisanzwe iyo ntambara ikarabera mu Minembwe yatanguye kera aho 1996 hariho abashaka yuko abanyamurenge mwimuka bakabimurira mu Rwanda. Ivyo hari ico biziko? Reka njewe nkubwire ko mvuka mu karere ka Fiza aho bita mu Bibogobogo ndi umucika cumu aho mu karere ka Bibogobogo twi abantu bacu bishwe 1996 mbere yuko intambara babita ngo risonga mbere iba abantu iwacu twiciwe abantu 363 barimo na mushiki wanje wankurikiraga ku mugongo na murumuna wanje. Bishwe na bande? Bishwe na leta n'ingabo zari za Mubutu ex-phase bicwa na FDLR bicwa na Mayimayi
ariko Jack ikibazo nakubaje kiratomoye hari ivyo wigeze kumva canke wigeze kubona byuko bihigeze kuba ikintu kivuga yuko abanyamurenge bo kwimurwa bakava hari iminembwe bakajanwa mu Rwanda? Ibyo avuga ni amakuru yo guhimba n'abantu barwanya leta y'u Rwanda kandi bakavuga ngo leta ubundi n'uyu munsi ibyo bavuga ngo leta y'u Rwanda ngo niyo iri muri Kongo ni icyo nacyo ni ikindi kinyoma. Intambara iri kurwanya ubu ni ya FM23 twirwaneho ni y'abakongomani baharanira uburenganzira bwabo. Ntabwo u Rwanda rwaje kubwira abanyamurenge ngo bimukire mu Rwanda. Ego nkundira Jack ibi bisa n'ibiriko biragaruka kuko nkuko twatanguye tubivuga ko byabaye kuva kera. Hari ikiganiro c'imvo n'imbano twagize, icyo kiganiro c'imvo n'imbano Enoke Ruberangabo uramuzi umushinga amateka ari no mu bahane na gataya kazi na muntu ico gihe yavuze yuko iyo nama yayigiriye muri katare tumwumve hanyuma ugira ico bivuzeko. Nyuma y'amezi abiri vice guverineri w'Ibukavu aho ni muri 1996 aduhaye iminsi 6 ngo tuve muri Kongo. Abasirikare ba APR batumije inama Uvira ni Bukavu ngo batujane ku Kibuye. Iyo nama y'Ibutare njewe nayibayemo impaka zamaze amasaha 6 n'igice Ibutare kuri 23 ukwezi kw'icumi na kabiri kuri 96 na mirero twari kumwe na delegation y'abaofisiye barindwi bashorewe na general Nyamwasa bavuga ngo batuvane iri iwacu batuzane ku Kibuye. Ibyo nivyo Enoke avuga ko ico gihe byagenze uko. Wewe urabivuga ko iki rero? Yavuze ngo guverneri wa Sud Kivu icyo gihe hari ku butegetsi bwa Mubutu. Ari nabwo nakubwiraga ko ari cyo gihe ex-phase na DLR na Maimai bicaga abantu biwacu. Yatanze iminsi 6 yo kuvuga ngo abanyamurenge bose bave muri Kongo. Niyo ya genocide nakubwiye yatangiye kera. U Rwanda nimba rwarakoresheje iyo nama kwari ugutekereza uburyo FDLR yavuye mu Rwanda imaze kwica miliyoni irenga y'abanyarwanda yambutse hakujya igatangira kwica n'abatutsi. Itekereza ko nimba yarayibayemo ari inama yo kwiga uburyo abo bantu batabarwa. Ico gihe bavuga bati badutabare ariko badutabarira iwacu tugumeyo badukura iwacu kubera iki nabo bakajayo ntibo dutabara kadutabarira iwacu. Icyo amaze kuvuga kirumvikana sinzi ijambo yavuze ngo guverineri amaze gutanga iminsi 6 ko abanyamurenge bagomba kuba bavuye muri Kongo bakaja mu Rwanda iwabo kuko niko n'uyu munsi nico bazira. Iryo tegeko rya guverineri rimaze gusohoka nibwo hatekerezwaga uburyo abanyamurenge batabarwa. Ariko icyo kuvuga ngo kwari kuvuga ngo babakure muri Kongo babibure babajane mu Rwanda icyo njewe sinkizi sinavuga ijambo ntazi. Jack ndakumva warugiye narimvuze ntireka duheze ijambo Charles niwe yanavuze iki kintu kare cerekeye mu 1996 ko bashatse gutwara abanyamurenge mu Rwanda. Reka mbwire umuvandimwe nubishavuga ngo no murescape wo mu wabibogobogo aho narahakoreye kugeza kabera ubwaho wenda no mu gutabara iyo ntambara avuga nge nari nirimwo sindi ko mvuga amakuru nabwiwe cyangwa wenda nigiye mu ishuri. We bari umusirikare tumaze gutangiza irantambara ndibuka uwo bita Mugabo yazamukanye n'umusirikare w'umunyamurenge bitaga Moyize yarapfuye muri izi ntambara. Barazamutse bagenda umuhana ku wundi aho abanyamurenge batuye bagiye kubabwira yuko bagomba kuja mu Rwanda ngo ko batashobora kurwana intambara bari kumwe n'ababyeyi n'abana. Umuvandimwe imbere y'ukomeza duha umuco wari muri iyo ntambara nk'umusirikare wande wa AFDL kwa Kabira. Yego. Okay, komeza rero. Donc twari muri groupe mu gisirikare nyiri cyagomba gukura ubutegetsi bwa Mobutu nabibayemo. Okay. Barakoze cyane kuvuga neza. Yes. Icyo narishatse kuvuga bageze iyo bagenda basansibiza abanyamurenge ariko abasirikare twari against y'ibyo bintu titwabyemeraga. Nuko ngo Moize yaganirizaga abaturage b'abanyamurenge ku ruhande abashefa akababwira yuko twe tari tayari ico kintu kiriko gipangwa n'igisirikare cy'u Rwanda tutacemera ariko twe tudafite kuvuga abaturage bangi
nimba bibagiye kuba ibyo gukoresha imbaraga ico gihe turi buze kumanifesta imbaraga zacu tugafatikanya n'abavyeyi kurwa akababwira ariko agashaka agaruka kereka mugabo ko yatumije inama abaturage bagiye kwitaba kandi bakaganira mugabo ivyo yavugaga abavyeyi bamwereka ko ico kintu badashobora kutumva ivyo bavuga byari biki abanyarwanda berekanaga yuko ngo badashobora gukomeza kurwana intambara ngo bari kumwe n'abavyeyi n'abana rero mwebwe mugende turabajana mu Rwanda asigare dusigaye turwana intambara neza nitwarangiza kuyitsinda tuzongera tubagarura abavyeyi baravuga ati twabaye muri iki gihugu tudafite abana bacu bafite imbunda mu mubare ungana gutya rero mwarakoze ubwo mwaduforomeye abana bacu tukaba dufite abana b'abasirikare mwe ntimugire icyo bibatwara twebwe ntidufite kuva mu gihugu cacu turi hano nimba tuzahashirira ariko ntidufite kuva mu gihugu ayo mateka na mateka azwi reka ndambuke kuri iki kintu yavuze cya Bibogobogo ubu nyine leta y'u Rwanda ntiziryozwa ibyakozwe na leta ya Habyarimana ariko iyo kumva bene wacu kubera ko babatamika ibyo badashobora kubasha gusobanura numvise ariko aravuga ngo na FDLR ngo ingabo z'u Rwanda zazaje kurwanya FDLR iryo zina rya FDLR rivuse ubundi mbere zari intera hamwe no ico gihe Bibogobogo iraswa twa twarwanye twinjira akaziba durabuka Nyangezi Bukavu tubona kugarurwa intambara ya Fizi ikomeye twinjira za Makobora Kabera narahakoreye ingabo zacu nizo zabaje guteraho bitaganihura zirahica kandi ntizasize zari ingabo nyine z'u Rwanda byo mvuga ingabo zacu ndumva ngo ingabo z'u Rwanda niko nibo bari bayoboye zimaze kwica abantu warokotse niwe wagiye kuvuga amakuru abantu nabo barababara donc barababembe n'ingabo nyine za leta ya Mobutu cyo gihe barazamuka bafata abaturage barabica twakiye mu muvu w'amaraso aho ngaho niho twako turwanira turakomeza turagenda ntiduhakana amabi yagiye akorwa ariko gushaka kweza ingabo z'u Rwanda u Rwanda rugira strategy nuko ngo rudutera icumu ruduturutse inyuma rugasara kwaje turuka imbere ukatwereka ko ruje kudutabara ruduteje rede tabara iratwishira tumaze barasubira barahindukiye baza batabazi batabara izo za mayima yari kwavuga izitarabaye trend n'u Rwanda zahawe ubushobozi n'u Rwanda umwe babiri batatu batabarika bagabwa amasaha bitangira akarorero ni ibintu bizwi ntabwo ari kuvuga ngo nukubitangira akarorero uzarebe n'ibyegeranyo byose bigenda bisohoka ureke kingi cyo FPR cy'uyu muvana mwagarari ibyegeranyo byose byerekana neza u Rwanda uko rwagiye rusupportinga imitwe yose iri muri Kongo ariko uravuga u Rwanda uravuga u Rwanda kandi nawe wari mu barugwanira exactement niyo burya uvuga ikintu uzi yuko wakibayemo hanyuma uyu munsi aravuga abagwanyi ba FDLR aho mwagwana kubera ikimwe abaturage bapfa mugabo abagwanyi ba FDLR bakagumaho u Rwanda rwararwanye rufata igihugu rushinga shabidata major ico gihe ntibonge kuvuga ko hari FDLR cyangwa interahamwe rero FDLR ntiryari ryari taraza nuko ngo bagenda bahindura amazina nakuye ngo ni carte bagenda bakina so ico gihe yari interahamwe zararangiye bafata igihugu cyose baragikontora guhera mu mutwe muri eta major general baramanura bukeye babwiwe gutaha bawungira bavuga yuko interahamwe zavutse zihari bararwana barongera barumvikana bacohereza bari abazari yasoruberwa babajohereza Kinshasa ico gihe hariho n'amaoperation yagiye akorwa hagati y'u Rwanda na Kabira bakambuka bakoreza ingabo bakabati amahoro yabaye igihe bari bacumvikana na president Kisekedi y'ingu uri hari ico gihe rede tabara ico gihe ariko ibica bigacika nta munyarwanda wari kudekara ko hari kibazo kiri muri Kongo nukuba ngo badekarara ikibazo igihe batumvikanye n'ubutegetsi bw'Kinshasa niho bavuga ko hano ngo FDLR yavutse cyangwa interahamwe cyangwa se ngo abatutsi ariko bishwe uriko uravuga u Rwanda ariko dufise abayobozi ba M23 dufise ba Kaniki barongoye twirwanewe harimo abanyamurenge hari abandi bo mu bundi bwoko kubera kugumuzana u Rwanda kubera ko u Rwanda rusinya amasezerano na Washington agashirwa mu bikorwa nabo ngabo uri kuvuga ngo nabakongomani nukuvuga ngo u Rwanda tirugenda muri Kongo ari abanyarwanda rugenda muri Kongo rugomba kwerekana fese y'umunyamurenge cyangwa umunyamasisi cyangwa undi mukongomani w'ubundi bwoko mu buryo bwo kushaka kwerekana impamvu bari hariya atari bo ahubwo hariho bariya ariko reka maze kwereka perezida w'u Burundi yahamagaye Kanyiki aramubwira ati nimba intambara mufite imurenge ari ya Red Tabara n'iyi mitwe y'inyeshamba reka nkwereke kugira ngo mwemwe mureke kuba ageste ya leta yuko ntimuterura ino ntambara ngo mwishobore twebwe dufatikanye mu kurwanya ino mitwe tukingira abaturage ariko mwemwe mureke kuzamura muja kurwanya na leta ntacyo mupfa icyo mupfa nuko itarindaga umutekano reka twebwe dufatikanye kuri iki kintu bavugana na Kanyiki bavuganye na Kibasumba kuri icyo kintu ndetse no kugeza kuri aho yo muziranye shamba makanika aremera hatangira kuba imigenderanire
hagati ya twirwaneho n'ingabo z'u Burundi bahurira mu masoko amwe batarasana mubazi wabo bibogobogo abaharinze bibogobogo irinzwe na twirwaneho irinzwe na leta n'ingabo z'u Burundi izo mayi ziratera bakazifatikanya zose bazirasa icyo yavuze amaze gusohoka aho ngaho amaze guhabwa amabwiriza na leta y'u Rwanda aravuga ngo iyo icyo bashaka ngo leta y'u Burundi baheze korodoro yaho baje kuvuriza gusa inkomere zabo ngo hasigaye ibave hagati barwane na leta wumve wa muntu umaze guhabwa ijambo ryiza n'umukuru w'igihugu kugira ngo barebe ukuntu bakingira abaturage bareka kumuza kuja mu mirwano itari yabo arongera kandi yegura icumu ryo kuvuga ngo agiye kurwanya leta. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8. Jacques urumvise byahejeje kuvuga ko nahari iwanyu hacunzwe n'ingabo za leta hamwe n'ingabo z'u Burundi. Ikintu cya mbere kinsesa ni ukuntu shanda yivuguruza wenyine wamubajije inshuro nyinshi umubaza ngo ese ko wari umusirikare wande ku ruhe ruhande aravuga ngo yari umusirikare wa FDL akongera akavuga ngo bisha abantu kukadihura nawe ga yari ahari icyo gihe ariko ngo bari ingabo z'u Rwanda. Mu by'ukuri iyi ideology niyo tuvuga n'uyu munsi irimo yica abatutsi b'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Noro ni ideology ndeshaka arimo agaragaza yuko ibintu byose bikorwa na leta ya Kinshasa bikorwa na Maimai bikorwa na FDLR bose barayisangiye iyo ideology. N'uyu munsi abanyamurenge bari gupfa ntabwo bimubabaje kubera ko bari gupfa bazira ngo ni abanyarwanda kandi ari abanyamurenge ari basi ari ba nyina ari baruname ari bashiki biwe ari ba nyirasenge ari ba nyirarume ariko kubera ko iyo ideology ariyo yamugiyemo uyu munsi amadrone arimo yica abantu mu Minembwe iyo blockade humanitaire bashizeho y'abantu kutabona ibyangombwa by'ibanze bakeneye ntabwo abona ko ari abanyamurenge barimo bitwa ahubwo umuntu yanakwibaza nimba bavuga ko u Rwanda ruri muri Kongo rwo kurwana muri Kongo kuki baje kurasa abaturage binzira karengane ntibaje ngo bagende baje kurasa u Rwanda. Uyu munsi nta Rwanda ruri mu Minembwe hari twirwaneho ibi rero avuga ngo FDL ibyo makanika nawe yavuze leta itabara ko tayivuga yari hari yitwa Galire bamaze kwishira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba iri zina Galire barahindura bitwa FDL ariko ntibyatumye n'ubundi badakomeza kuba abajenosideri. Aho nyene haraho Charles yavuze ati higeze igihe aho usanga na urongoye ibiro bikuru bya gisirikare bya Kongo yari umunyarwanda aho bari bafashe igihugu cyose cya Kongo abo ba FDLR canke abizo ntera hamwe canke izo ari ruri kuravuga bo bari hehe byagenze gute ngo bace mu myanya y'intoke gushika n'uyu munsi bakaba bakihari kandi bari bakivuga. Reka ngubwire munyamakuru nubwo ntari umunyapolitike niko navuze mu by'ukuri nyuma y'uko FDL imaze kugera Kinshasa simpakana ko u Rwanda rwari rufite y'ingabo ariko uzi ko bamaze kugera Kinshasa Laurent Désiré Kabila yahise ahinduka atangira kwica abanyamurenge yabice za Kamina bibandi baguye za Kinshasa n'ahandi ariko ntunyishuye kuri kibazo cha FDL n'intera hamwe ntunyishuye umugambi wo kurwanya Alire cyangwa FDLR icyo gihe ntabwo washobotse kuko icyo gihe yahise yirukana ingabo zose zari hari n'abanyamurenge bari bahari kandi ari abakongomani ari nabo banamufashije muri icyo gihe bari mu ngabo n'uwo shaka uvuga yari ahari yabikubwiye umugambi wari uhari nienda wo kwirukana FDLR muri Kongo uburizwamo tuwabugishobotse n'ubu uganje n'ibyabaye imbere bisa n'ibisa Azarias Rubegwa yarongoye Rassemblement Congolais pour la Démocratie byacikirije mu kiganiro c'imvo n'imbano ngaha kuri BBC ico gihe ko Masunzu ariko baragwanya ingabo z'u Rwanda mu misozi ya Minembwe kandi ko ingabo z'u Rwanda zari zije gutabara abanyamurenge. Reka twumvirize. Intambara iri mu Minembwe irwanwa ni intambara k'izindi zose ikomeye ya Kabila afatikanije n'intera hamwe na FDD na bamayimayi aho bana bamaze kugumuka bavuye muri arme bari kompanyi uyari komanda y'kompanyi bamaze kugumuka no kuja ku ruhande
icyo bakoze mu gihe bari batangiye kuneshwa uzi ko bari bafite ibikoresho bike cyane nta kubiba byararwanya amezi 6 cyangwa 5 bamaze gushira icyo bakoze ni uko bagiye ahantu bitwa Ikirembwe basanga brigade y'Interahamwe bagira contact nazo bafata contact n'umuntu witwa Lukole uwo niwe wamaze abanyamurenge bari Kalemi abagabo 78 indambara ya kabiri itangiza muri Congo ni una coordona force negative zose ziri Fizi n'ahandi noneho bose bakabakoreshwa na Kabila icyo Kabila yakoze nuko yohereje indege zibakamina cyangwa se ahandi icyo zikora no kuzana ibikoresho bikomeye cyane imbunda zikomeye amasasu amabombe aho ngaho Ikirembwe hari iyo brigade y'Interahamwe niho ntabwo ari intambara ya Masunzu n'abasirikare 100 cyangwa 200 abana b'abanyamurenge gusa no ubu ni intambara kimwe nizabaye Pweto nizabaye Kindu nizabaye Kisangani kera Kabila nizo Interahamwe zose icyo bagamije ni ukurimbura buriya bwoko bw'abanyamurenge buri hariya mu misozi. Urabyumvise Karori urabyumvise icyo gihe wari mu gisirikare ibi bintu byagenze gute? Wabajije Jacques aho yavuze iwabo ananirwa gusubiza abahari inzu no munsi n'uburyo iwabo barya bakaryama bagahinga. Badurinde asubize Karori gatoyi Jacques banza usubize kuri icyo kibazo hamashara cabandanye. Reka nkubwire munyamakuru iwacu mu karere ka Yogobogo twari dufite imihana 29 imiryango itarenga 500 bakubiwe mu mihana 3 kibashobora kugenda ahantu harenze ibirometero 5 bivuga ngo Bibogobogo abaturage bahari sinavuga ngo bahari kubera ko barinzwe na leta by'ukuri ntawo uvuga ngo hari ubutabazi ariko uyu munsi Jacques uyu munsi hari zihe ngabo nibyo mvuga bari mu bugwate ego hari zihe ngabo hari leta n'ingabo z'u Burundi urakoze reka tuje kwa Charles mubanze muvuge kuri iri jambo rya Zarias Rubego uwo ni umugabo umaze guta abana bamurinda inshuro 2 akabasiga Kinshasa agahaguruka akagenda bagasigara bicwa ariko vuge ku ijambo ntuvuge ku muntu vuge ijambo ntuvuge ku muntu kuko ibi yabivuga ico gihe arongoye umugambwe nibyo nshaka kukubwira icyambere cyo ikikwereka abagabo ukunda ari abanyabinyoma Masunzu ntabwo yari komanda company yari komanda batayo ariko kugira ngo amudegrade yerekane ko nta mbaraga n'agaciro amumane kuvuga ngo abe komanda company bwa mbere akorogana na nuwo bita Dan Gapfizi yari umunyarwanda umuvandimwe ariko aragenda simba ngo ntangabo z'u Rwanda zabaye muri Kongo ukibaza mu byukuri ibyo avuga ziko bizaretegerwa n'abantu kuvuga ngo urukurahakana ngo ingabo zo mu Rwanda ntaziri muri Kongo nabo ubwabo bakibihakana twageze Kinshasa bavuga ko ntangabo z'u Rwanda ziriyo kugeza nani chef d'état major abaye umunyarwanda ico gihe cha Dan Gapfizi nisoge yakoroganye na General Masunzu tubasha kumukura amaboko yiwe yari yamufashe nyuma yaho bakomeje n'ubundi bamuhiga bashakisha uburyo yuko babonaga gadafite ideology yo kuzakoreshwa cyangwa se guceceka kuko benda benshi bari kwabikora kubera gutinya imbaraga z'u Rwanda nibwo batangiye kurwana aba bakoroganisha n'uwari umuyobozi bita Colonel Mutebutsi nawe baje kurangiriza mu Rwanda iyo hari umwana w'umunyamurenge cyangwa se abanyamurenge batavuze rumwe babatwera FDLR cyangwa Interahamwe mu buryo bwo gushaka kunezeza u Rwanda yuko u Rwanda rwo rwababwiye nibyo bibiri kumva arukavuga duha umuco muri intambara we wari kumwe na Masunzu nabaye na Masunzu mu gihe cyo kumukura amaboko ya Dani 2002 njewe ndaraswa ndakomereka narashwe na za mayimayi mu ntambara yabaye aho bita Iremera mubazaho yavuriwe munyamakuru ubu bazamaze gukomereka aho yavuriwe arakumva kwishura waburiwe he navuga wogira ngo none yari mu baganga bari kwangura none maze kurasirwa Iremera ego maze kurasirwa Iremera mayimayi zandashe zaramanutse zirwa mu ikaye ku mutarure yari ikaye abanyarwanda baragaburirwa bahabwa ibiryo n'ibyo kunywa tumaze kurwana Iremera tumaze umunsi wose turiko turwana ndamanuka mvurirwa Uvira ndakize banjana kuri hospital militaire y'igihugu cy'u Burundi sinabwo sinakize naje kubagirwa muri igihugu cya Amerika 2013 ikinyoma cyangwa baza witonde ubwo uraza kuvugaho uzi ko unavuriwe none icyo nshaka kubwira no muvandimwe
umuvugizi w'u Rwanda ejo bundi baterwa ariko yakubariye yuko ari abubatsi b'amahoro si muvugizi w'u Rwanda n'abubatsi b'amahoro ayo ma operation reka nkubwire ayo ma operation ya za CNDP za RCD za duze ayo ma operation yabo iyo turayazi tuzi ko uko baba na makarite ariko ntabwo ari kwa ngo nibo bayakina ego duka kwijambo banda kuvuga iki bibagobogo abaturage baraterwa bakarwanirwa n'izo ngabo z'abarundi ndetse na za mayimayi yuko nawe wibwire icyavuze ngo bariya ko barakora genocide no bahereye kuri abo babigobogo ko batabishye ejo bundi aho M23 n'u Rwanda rufatiye Bukavu kugeza Buvira avuga abanyamurenge bamaze kuhagwa avuge n'abapfuye mbere leta ari yihayoboye uwo baza bajenda kuvuga bazaberekana umuhungu watwikiwe hariya kandi twese twarababaye n'umuvandimwe jewe muri famille wari umusirikare ariko nyuma yabwo avuge ba Colonel Mukarayi avuge ba Vice Gouverneur avuge abaguye hari azagoma katabavuga kandi nawe ubwiwe yarahari ntiyishwe ico gere ingabo za leta zari zihari ntituzivugira faiblesse yabayemwo na koresho zabayemwo uburyo bakoranaga n'iyo mitwe y'inyesha ya Red Tabara ku bwa Kabira n'ukuntu bafacilitaga ingabo z'u Rwanda kuguza gukora ibyo bashaka gukora mu gihugu ibyo byo turabizi ariko kandi ico twebwe tuvuga tidushobora guterura intambara ngo tuyishire ku bitugu byacu nk'abanyamurenge uko byagenda ko ariko kose tugomba kwifatikanya na leta mu gihe leta yagaragaje ko igomba kuturwanirira ikafata en charge ikibazo cyabo ikarwana n'igihugu cyaduteye ariko twebwe tugomba kuja hariya kwishira kuri line ya mbere ngo tube kuri front line yo kushaka kuhangana n'igihugu kandi ari byo umwanzi ariko ashaka gukoresha kugira ngo abashe kudukorganisha n'igihugu ahasiga n'ushikiriza ibibazo ugira uko bishikiriza. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Wabyumvise rero ibyo ariko arakubwira ariko imbere yuko uja kuri ivyo ubanza ugira icyo uvuze kuri iri jambo rya Azarias Rubego. Mbabarira mvuga kakantu ntabwo mpatsinda Charles uyu uri kuvuga uyu turi kuganira u Rwanda rwamuhaye bourse aja kwiga reka musubiza kuri ako kazi ego ako gusa naje ndi impunzi nciye muri Ethiopia maze kuraswa muri Kongo mvurwa mu Burundi mva mu Burundi ica mu Rwanda nijira Uganda Kenya inza muri Ethiopia mpamara imyaka 7 ndahava nzahana ayo mashuri yampaye yari meza sinoyaza ariko ntayumvise u Rwanda nirwo rwaguhaye bourse aho ugejeje uyu munsi n'u Rwanda ariko reka nsubire kucyo umunyamakuru ambajije SDLR imaze gukora genocide mu Rwanda munyamakuru umugambi yawukomereje muri Kongo igezeyo kubera ko Kongo yagiye igira amahirwe make yo kugira ubutegetsi bubi bagiye bifatanya n'amareta yagiye haba mu kwica abanyamurenge na bamwe mu banyamurenge noneho bibihahiranga cyangwa se ibikoresho by'ayo mareta bigenda byifatanya na FDLR kuko uyu munsi bimeze uwo sharu uri kuvuga yifatanije na leta ya Kinshasa na FDLR na leta y'u Burundi na mayimayi wazalendo barimo bica abanyamurenge umubaze ko ari ingabo z'u Rwanda zabisenye ivyo byasenywe na leta Tabara ingabo z'u Rwanda zasenye abanyamurenge zanyaza abanyamurenge garuka kuri rya jambo mu by'ukuri njewe simfitemo amadetaye ariko icyo nzi cyo nuko abantu bose bagiye baba ibihahiranda baba opportuniste bagiye bifatanya n'izo leta bifatanya na FDLR bifatanya na mayimayi ku nyungu zabo n'ubu nizo shararimo fiti cegeranyo cy'aba abasirikare n'abapolisi bagera kuri 200 bishwe na FARDC kandi arabo muri FARDC. Jacques ntitwavuga amazina ngo tuyamare ukomeza nakubwiye abo mfite hano bagera kuri 200 bishwe na leta bazira ko ari abatutsi kandi bicirwa mu turere dutandukanye. Reka kwishura umuvandimwe ibyo agomba kuvuga ni byasizwe na Ndumwungere ngo dusome byari bihagije nta kibazo muvandimwe urabifite yuko havuka kuruta abandi no abavandimwe ikintu batamiswe hariho systeme z'u Rwanda uwo batavuze rumwe ntaba kivuka mu Rwanda bamuheza amazina yose bashaka bakibaza ko ibyo bavuze
byahise bibabyo n'abavandimwe nibyo wasigaye bikirigita kuri we Nduhungirehe nanga n'abandi n'abanyamurenge. Jare yakubwiye yuko ari urutonde rw'abantu 200 urutonde rw'abantu 200 bishwe b'abatutsi bicwa na FARDC. Yego ndaza kukuduga ngaho kandi sinzi muca mu ijambo. Tuko turasozera yego. Wenda agerageza respect wenda uburyo bw'ikiganiro mvuge ndangize byo wenda ngiye kumusubiza nawe araza kuvuga. Abanyamurenge bo twavuze ko bagiye bishwa yavuze 200 barenze 200 yuko bagiye bishwa mu buryo butandukanye nabikubwiye ariko bwose bwa playinzemwo n'u Rwanda. Reka nkubwira harandi twakoraga dufite abasirikare tuyoboye yuko aribo barabayobozi bagiye gutaha baragenda babwira abajya abasirikare dusanzwe tuyoboye kandi tubana ngo abangaba bananiranye gusa banze ko tujana iwacu i Rwanda nimba basigaye bakasigara babayobora ibyo birabareba. Ariko icyo twababwira nuko nta gisirikare babarusha mushatse muramwe mwakwigwanaho. Bahise batangira je nivyo wumvise cyane nivyo wiboneye. Nari muri operation Ifizi bamaze kugumura gutyo twaregeranye turaganira ati sasa ntabwo dufite imbaraga zo kurwanya abana basirikare mu gihe babagumuye reka turebe ko dutamporiza turebe ko twabamanura tension bararasa kugeza bahagaritse nono turangije turagaruka turongera turabayobora umutekano uraba ariko ibo bari bazi ko wasize baduteranyije mu buryo tutari buze kugira gute kubona amahoro. Ico gihe rero kubera iyo tension bahise bica umushefu wo mu Bibogobogo wari waje ahantu bita mu Rwebasore ariko nyuma abasirikare babikoze baje gufatwa twitonze barafungwa kandi barabihana. Ariko cyane ejo bundi share hariho umukomanda w'umugoko wa Nyamurenge yazanywe ibwira baramwiyamiriza. Nico nashakaga kuvuga munyamakuru. Nibyo nshaka kukubwira ntituvuga ko hatari ibibazo ariko u Rwanda rufite ukuntu rubigira mu kuboko nakuye ko za mayimayi inishi nizo bagiye batraininga iyo bahagurutse kwa ngo biyamirije nibi nabiriya cyangwa se uburyo busanzwe buri Rindira Jack uri gukorana na Rindira Jack rindira komeza share ubwo buryo za mayimayi zihagurutse zikavuga ngo bamaganye umunyamurenge kuza kuyobora turabizi yuko hariho zimwe zabaye trained mu Rwanda kugira ngo bareklame bazamurwa urwo rwango kandi ntidwaka no kurwango rutari rwishi muri Kongo bijanye n'intambara zimaze kugenda zikorerwa nukuvuga ngo intambara zageze zambikwa twebwe ariko icyo wabaza kuba kumubaza irubumbashi abanyamurenge kibahari ese umunyamurenge kubera yuko ari kumwe na Jacques aho ari ubundi ntabe umunyamurenge kubera yuko avuze ugutandukanye ashigikiye leta niho ugomba kwibaza ikinshasa barahari iresho zose za Kongo abanyamurenge barahari kandi aho ngaho ntibarinzwe n'abanyamurenge tibarizwe natwirwaneho kandi barahari baramwe bakaryama bakiga abana bakagira uwo nguru kuvuga namubwiye ngo ejo bundi niho avutse ese kubera ikatishwe avutse kubera ko u Rwanda rugeze aho ngaho iyi MRDP iyoboye hehe uretse Minembwe handi aho abanyamurenge batuwe muri Kongo barinzwe n'abandi abo bose nuko ngo barafunzwe ejo bundi warabibonye bavana abaturage bari Buvira ngo ni bahasigara baricwa twarahageze twabona nyine abo baturage barapfuye kandi bariho kandi ko bararya bakarema amasoko ubuzima busanzwe abana ko bariga Uvira n'abanyamurenge barahari barahari twarabonanye twaraganiriye no njewe nkavuga ngo kuri ako kantu k'uyu muvandimwe we agenda agahaguruka ngo mufatikanyije na FDLR kuva 1996 u Rwanda FDLR iryo zina ntiryari rihari kandi nakubwiye yuko Kabarebe yayoboye etat-major general avuga adekarara ko amahoro hari mu Rwanda wenyine yakoze interview uriya general Kabarebe aravuga ngo FDLR ngo zisigaye muri Kongo ngo barazirangije ngo zisigaye ngo nabantu badashobora guhagarara ku butaka bw'u Rwanda ngo ni minota 5 ejo bundi 2002 Nyarugabo bohereje y'indege z'u Rwanda zari ko zirasa wigeze kurumva Jacques yazivuze akubwira ko izo ndege zigeze kurasa zari ko zirasaba n'abanyamurenge barimo uyu nguyu makanika waruyoboye uriya mutwe wa MRDP nukuvuga ngo abanyamurenge bari mu kusayidi y'u Rwanda bavuga ibyo u Rwanda rwababwiye kuvuga. Reka rero dusozere kino kiganiro Jacques gira icyo uvuze umwishure hanyuma turangize kino kiganiro ugire ko usozera icokorwa kugira ngo abana b'abanyamurenge basubire mu gihugu cabo hanyuma babe no mu karere kabo atankomanze. Nakubwiye ko mfite urutonde n'umwanya wabaye muto rw'abasirikare n'abapolisi bagera kuri 200 bishwe na leta ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi bakishwa n'abasirikare bagenzi babo n'abapolisi bagenzi babo kugeza na n'uyu munsi nta nkete irakorwa. Icyo wari umubajije yakwetse ejo bundi bohereje generale Gasita ibuvira
ngo aje kuhayobora ariko yavyemeye hapfa umusirikare w'umumajoro witwa Patrick wapfanye n'umugore aguye mu mpanuka y'indege umurambo wiwe ugeze Uvira abazalendo barahaguruka baravuga ngo ntabwo bamuhamba hano ni umunyarwanda ibavuga by'abantu ba Uvira ngiye kubikubwira abantu basokaga kugeza naho bajaga no kuvoma amazi bakayabima abagore bakabima amazi n'abana ngo nibaje mu Rwanda iwabo hano nta masoko bahagira ndayishimiye bagiye gushimira ejo bundi tuza abantu 163 biciwe mu Gatumba Rwasa wabishe n'umuvugizi wiwe Pasiteri Habimana bari mu Burundi ariko ivyo biratandukanye ababikoze n'abarundi banavyemeye baja kuri radio bavugiye kuri BBC radio turimo dukorera ikiganiro ko batamubajije kuri iyo dossier y'abanyamurenge rero uyu Charles ntakwatandukaniye na Wazalendo ntatandukaniye na FDLR ntatandukaniye na Kisekedi ufatanije na Ndayishimiye muri ideology yo kuzimbura abatutsi bo muri Nord Kivu na Sud Kivu ibintu bibera muri Nord Kivu ibintu bibera muri Sud Kivu akarere k'uburasirazuba kabaye ibagiro kandi bitewe n'ubutegetsi bubi buhari umuti rero n'ukubona ubutegetsi bwiza urakoze cyane tuje kwa Charles gira icyo uvuze hama ucusozera njyewe icyo ntekereza umuvandimwe kuramubaza umuti ntaco baje bamubwiye kuri iryo jambo kugira ngo babashe kuvuga ngo umuti byogorana jewe icyo nshaka kuvuga niki ngiki yagiye avuga ngo Kaminzobe ngiye twarabanye uri yise majoro yari colonel Patrick twabanye turyamana no mu tente ya training wing uwo Kaminzobe ari kwavuga yarwanyisha u Rwanda yari kumwe na General Masunzu uyu munsi ateruye ushaka kumuvugira yuko ntiyobasha icyo ntigishoboka uno munsi ari kuri side y'u Rwanda ngavugira Kaminzobe byo gukunda yuko uwo ni wabarwanyije kandi yarinza apfa mu karengane twese twemera ariko atari kuri side y'u Rwanda hari ibi byago twagiye duhura nabyo bifite ishusho nishi justice ibashije kuza natwe turabyifuza yuko dufite byinshi twagiye tubona kuko aravuga yuko hari abantu bishwe aravuga ko abantu bishwe atamatoza kandi babatutsi bene wanyu mubaze abaguye i Burundi ubutegetsi bwari buhari ngira ngo tibwari Ndayishimiye justice ifite gukurikiranwa bokurikirana abo babishe badekaraye barahari tibakuye wumve ko avuga impunzi zarashwe ejo bundi Siriake Kiziba zidekaraye gusa gutaha uzumve ko avuga impunzi zarasiwe Mudende nibo barenga iryo 160 ni 200 n'ibindi ariko avuga ngo abatutsi donc baba kucyene mu kanwa bakabahezwa izo mpunzi zaraswe Mudende inka zabo zari zitunze abakoloneli b'u Rwanda dufite ibibazo mu gihugu cyacu ariko ibyo bibazo byo mu gihugu cyacu ntabwo bigomba gukemurwa n'ikindi gihugu ibibazo byo mu gihugu cyacu ni iby'abakongomani bafite kwirwarizaho bafite kurengana ariko bagashakisha umuti bonyine indani mu gihugu ubu ngubu ujaka aho ngaho uri kumubona uwo nguwo ari mu kindi gihugu kitari Kongo ni nayo impamvu ubwoko bwacu bwashutswe urimo kumva ngo Minembwe ubushize wenda ushobora gushindira bari kwaririmba ngo Uvira tombe Minembwe tombe bari mu gihugu bahawe ikisezerano bahawe n'u Rwanda kandi bagahabwa igihugu u Rwanda rudafite numvisha ariko atugira abandi batari abanyamurenge ukagira ngo uvuka imurenge avuka handi abandi batavuka ubu Kongomani ubunyamurenge ntawo buheza undi nta n'uwabwakundi yuko twavutse twese tuvuka ahantu hamwe abavandimwe bacu nibagende bareke guterura intambara itari yabo ngo bayiyitirire ejo bundi wabonye babwira M23 kuva muri Uvira babwiye u Rwanda Charles Nteze userukira ishiramwe Banyamurenge Global Advocacy ndagushimye kuba witavye kino kiganiro ndagushimiye nawe Siriake ndashimiye na Jacques Muhumuza Mugwema we mwishira hamwe Réseau des ambassadeurs pour la paix ngo nabubatsi b'amahoro ndagushimiye Jacques kuba witavye kino kiganiro murakoze Siriake murakoze cyane kandi ushimira akazi keza BBC kora rwose turabashimiye murakoze cyane undi rero twatumiye yari Oxygen Tuza umushakashatsi akaba n'umuhinga ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini ariko ntiyashoboye kwitaba kino kiganiro ikiganiro cy'imburimbandu cyo munsi kigaruke ngaha ndashimiye abakigizemwo uruhara ndashimiye n'abagikurikiranye mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Terry Shege kuri mikro ya Siriake muhawe nayo naho utaha